here National Apology Day. Edi amana na adodankwa Akuffo Addo. National Apology Day. Ni apanacho ye Ghana fwenye ni apanacho. Edi entina meka sa. Se ya ye kase ya betodwa. Se Cathedral na ye beka kire se sika bia yira Captain Smart mbeki kemugu yasun sina na dankwa Akuffo Addo. En nkofo adi sika bi na ho anhwan ni ade se ya betodwa se sika bia ni ho afiri bia. Bibia ni ho sika bia yira. Bibia nyira bibia dadin. National Cathedral no na dankwa Akuffo Addo e de to no so se oye because se wa hyenyankopon bo na opeso oye na eboa oman Ghana no eye media houses ahodo wo Ghana ebe kasa ebe mame mao akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo freme adwoa searching ebusuafo ene no eye His Excellency John Dramani Mahama na NDC fo no omo organize national prayer omo HRS omo bompai ama oman Ghana na oman Ghana yare oman Ghana de yare ampa na mo NDC fo mo opposition no mo se adwuma eni oman mu institutions e wo Ghana bebrenya adwuma nti mo ba reset Ghana anya kopɔ hata soro no bo nipa no de adwen ato mo ntiri mu se mo use mo adwen Ghana pelfo de that what's that bio Wakobom pine and minim and pine was in Yakupon Sunday fish na ombra. Countries be brave where we are see. Mogana penny Yakupon sorry fish row and memode. It's empire bonus I done in pine and cobon Yakupon went tea. Yakupon tea. Because you tea bread, most mobile beje, you tea no mobile and I know Rashid Pepple. Also there's a purple was a hair bruise and why. And this for 2016 20 your friend is saying 13 more bandits for power. You tennis war peduma and Rashid catch almost all more transfer image now on woman tongue when you scan. And this position na MPP by ya. And this full sunya the unemployment year campaign. And now Rashid because pressure while buying so casino private sectors ne be and common fa Ghana youth ne bi. Just say on my way no. A radical ye mobile. NDC for nankasa no chese wono omo ye desperate for power and some on be come bra be japonwa no wankasa be yo na Ghana for so ya follow formalize na ya to abade amom wa akogina wa akobompai se yakopon ye mo de na yakopon sa da ne pai na bobo no kwa ne bufu because wa ma mo adwen ama mo gold timber diamond cocoa e de na yakopon fa ma mo sa kwesi a chance o ye mo de sa national prayers day na course no Ghana fi bebra sorry say national prayers day akoso dia na se yakopon de o man ne bone be chane dia and na His Excellency the former president na Addo Akuffo Addo so ehia national apology day. We owe the man an apology. Nina ne say National Cathedral His Excellency na Addo Akuffo Addo ka say obey president obesi e de amanya akopon ahye akopon no ya de ama my Ghana e hwa ye museum koye program koye baby obi ko obetu aka Ghana force ye nya duane ndi o ti National Cathedral na hu nya Christopher bebre so witi ai na National Cathedral no esi baby esi na raf na NDC foot mu ko gina National Cathedral site ho said Addo e de $58 million and then to manhole a pool just say and some NDC for Kafa National Cathedral no one. So sometimes I even wonder say it's whole kekene down sika when they call wow then the NPP communicators no so ye din share yana NDC for no de bro mo ho a nyamencha de NPP for opposition NDC for aba Calvin Taylor wo US no oyo mo leader also be chia so fu ni na agu obi anensa share cathedral na sibia obechi omo agu yakopon so pebone omo akasa ekoyo audit ekohwehwe ma de buy no was National Cathedral NPP for and 50 pesos in both 10 pesos in pomo from Sanka and abetodwa na ye buha ohin bia yimpai say omo answer bone fache de na Addo omo de ye na we've seen nothing yet and the Ghana force na Addo so ye national apology day in family ne yempa ne cho because in say hu ne papa ne bi no obi ode ye nkoko sika gold sika ba be hwe ye mofra Ghana force papa na me hwe nsem menu no mo kegu no hofi ye ntie se ne nsem no esi abaki kamugu yasun sina na dankwa Akuffo Addo
en nkofo di sika bi na ho anhwan ne ade ade se abeto dwa se sika bi ani ho afiri baabia bibia ni ho sika bi ayira bibia nyira bibia dadin National Cathedral no ana danko Akuffo Addo e de to no so se oye because se wahye Nyankopɔn bo na opeso oye na eboa oman Ghana no eye media houses ahodo e wo Ghana ebe kasa ebe chirichiri nsem na Addo wa sa Cathedral ne ya zan eyesi o ma discuss no se ya ye kasa ya betodwa entisa ensem ni nyina sika bia nyira mfiri baabia yeni kanti captain Somatie anu obo hu dawuru pa ono so ye Pentecost ni na o tie Pentecost for panyisi wonu twa ne to ma efa National Cathedral say wanya research akwa we die wa bon media no too much we are sofo na wo board of trustees so won fere wani wu ankasa by now chamano poko ina trokrata apologize apagana for chewo say sika no ebi amba me ho mandibi me fa obi asika na mo me sansa mete so nti na sa dwum die proye ne ketasehye ne kankan ya koso nti Ghana for mo fa nche yen then we will sit down and say that oh yes Oma eye nkofo bi na adwuma ekuo bi ekofhwehwem National Cathedral sika omadi eni ade na omode report brano within 1 month time. Deloitte and Touche is conducting an independent audit of the National Cathedral project. I expect their report by the end of this month. The one report about Bonting say Deloitte for sika bi eni ho ayira. Bibia the National Cathedral's book are clean, no adverse findings made. Deloitte for Ediabetua Bonting or Mochele say, Bibia eni ho asi National Cathedral sika no bibia intact bibia free baabia ama John Dramani Mahama kura ba Bonting a wo say National Cathedral project no obetwa so nemum obesesa din no se de be ya enkoye ase ankofo nkobo din man kofa nsem bebirimba nti obetwa so bet obesesa edin no John Dramani Mahama nsem wa beka e de afa ho se de sika bia nyira e ma Mahama kura san ba betwa so a wo kire se din no obesesa no se de be ya enkofo embebo nachi bibiribi na se bibiansi ana na Captain Smart ne nkofo editi abonten a na omo kire se sika bia yira a na omu dina na Addo kafra wati na Addo kafra yanko ani enkotie eye nsem a John Dramani Mahama okan Excellency the President of the Republic of Ghana and the ambassador Omono na Addo danko Akuffo the former President of the Republic of Ghana no person will see into from when we too good na shaka down there na we disco san MPP mpondi ni mu 10% mpoda MPP mpondi ni mu 10% mpoda ona okra onko editing na Ay3de sisa wo tutu ona wo ye adwuma na kaw won de no abana na wona wo de dani na wo mu kumpo face ka na kaw so fu bia resign bia enya atwum because na pe wo chefa na wan famo so fu bia resign bia no enya atwumni open ne chefa na wan famo na resign no na round the full Ghana say go kubu na we swimming pool enum gwase si charge ma amro poro ye ni na boa o ye na wasese ne din e pesi se din 1000 times ye na adwenem nyim do ye National Cathedral enum gwase fu wasi bed na wa government so na so nti wo de adesrede niko ubenya story na mamia to private sector for anim so mo mfa nipa bebre papa nyabotre Rashid Pepo nyabotre adwuma ho odin wo Ghana e de nipa ombe frɛ na na boy se o mo pe adwuma no ye to oba na yiwa wo de policies ba a e be fa nipa private sector for no Because me kind story na man tia say ye say pressure da man so security service the ombetimi afa nipa e na friend say